عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Miakapoon ki Abu Muhammad si Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu bulawan sadarian miaswat kirana dua swalla api teruyan minilang agakan puun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukateru awaing ka susisang kau na pamikiran ka nasung ka kuda sang ka ano na pikir ka. Miakapoon ki Abu Muhammad si Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu bulawan sadarian miaswat kirana dua swalla api teruyan minilang agakan puun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukateru awaing ka susisang kau na pamikiran ka nasung ka kuda sang ka ano na pikir ka.